Mene v projektu zanimala predvsem ta zgodba o pridobivanju zlata. Namreč za 6 gramov zlata je potrebno skopati 1 tono rude. Sem se odločila, da si bom ustvarila svoj rudnik zlata in sem vzela 200 mobitelov, ki sem jih s pomočjo sodelavcev razdrla, in potem v sodelovanju z inštitutom Jožef Stefan smo izvedli postopek recikliranja zlata iz elektronskih vezij. V bistvu sem hotela pokazati, kaj je pravzaprav pomemben proces napram rezultatu. Koliko energije moramo vložiti v sam proces, kakšna poraba količine vode, koliko delovne sile plačujemo. Kaj z odpadnimi kemikalijami? Pri teh postopkih, predvsem domačih rabah, je velik problem, kje končajo kisline, kje konča konec koncev cianid, in zato je to nujno potrebno vkalkulirati v ceno reciklaže takih elektronskih naprav. Voda je, vsi mislimo, da je voda zastonj in da je vode v izobilju, ampak pri teh procesih isto kot pri odpadnih kemikalijah. Voda se uporablja nekontrolirano, raj malo več kot malo manj, pa ne malo, veliko več. In smisel takih zadev, jaz mislim, je samo v večjih količinah to delati in pa kontroliranih postopkih, vključno z kontrolirano odstranitvijo odpadnih kemikalij. In ta razstava govori prav o tem procesu in vsak element v prostoru pripoveduje en delček te zgodbe. The process required a lot of willpower and patience from the chemical technician and me. In a sense, we accepted to do the work of Sisyphus. The circuits were added to the acid gradually, as too much copper could cause a violent reaction with the acid. Although the acid was leaking toxic nitrous gases, the scene itself was magical. Tiny shimmering pieces of not yet pure gold appeared, breaking away from the copper. The rinsed gold pieces were mixed in with the disgusting green dross formed by all the other substances. He put the green dross in 3 liters of a toxic cyanide solution. Black particles appeared, which worried him for a moment. He could not explain where they came from if the zinc had dissolved. He said with concern, "Now we are in the field of alchemy." He put his hand to his forehead and said, "Of course, there is gold in the black particles." When the aqua regia turned golden yellow, he nodded in satisfaction and said, "This is the true color of gold." The sediment, this time less than a quarter of a teaspoon, was dried in laboratory desiccator. Once it was completely dry, it shrank by another half and, on top of it all, stuck to the sides of the glass beaker. This made the separation process even more difficult. He used a graphite plate to prevent the gold from sticking to the surface again during heating. He heated it above 1,000 degrees Celsius with a gas burner. The black mixture in the cavity liquefied, and for a moment a small grain of gold emerged. To zrno zlata je razstavljeno, ukvirjeno na steni. Kolo, ki spominja na hrčkovo kolo, pa govori v bistvu o delu, ki smo ga vložili, kaj pomeni delovna sila. Če zaobjamem celoten projekt je v bistvu pogojeno s tem, koliko dela vložimo v sam rezultat. In da ti delo sprožiš, se pravi hrčkovo kolo, ki ga poganja informator razstave, ga moraš tudi plačati. Plačaš ga z virtualnim denarjem, tako da v zvezek vpišeš, koliko ga plačaš, in potem dobiš žeton in s tem žetonom aktiviraš informatorja. One ton of ore equals 6 grams. One mobile phone, 0.175 milligrams. 200 mobile phones equals 25 milligrams of gold. 200 mobile phones equals 60 collection days. 10 mobile phones equals 2 hours of this. Minimum hourly rate per hour, 5 euros per hour. Unskilled worker equals 4 mobile phones per hour.
200 mobile phones equals 50 hours of 50 hours of 50 hours 50 hours 250 hours of work 50 hours of work equals 2,500 cases and 200 cases and batteries equals 4 huge shopping bags 3 kilos of 112 hours of 12 hours of laboratory work 3 kilos of circuits 8 kilos of 8 liters of sulfuric acid 3 kilos of circuits 3 kilos of 4 liters of nitric acid half kilo of sediment half kilo of sediment 2 liters of cyanide 24 hours of equals 2 liters of cyanide 1/4 teaspoon of sediment equals 50 milliliters of aqua 2 hours of filtration 2 hours of filtration equals 1 teaspoon of sediment equals 1,000 degrees of Celsius. Pinch of borax 35 milligrams of gold. A million of mobile phones equals 35 kilos of gold. One mobile phone 25 grams of 25 tons of mobile phones equals 35 kilos of gold. 1 ton of mobile phones 875 grams of gold. The amount of work equals a gesture of intent that provokes 2 grams of content. Kolo je povezano s kinetičnim kipom roke, ki na kos papirja izpisuje besedo work. Kot gledalec ne veš, ali roka poganja kolo ali informator poganja roko, se pravi, kdo poganja delo nas ali obratno. Pisalni stroj pa odšteva od tone do grama, se pravi, res ogromna količina materijala, delovne sile, procesa napram tej majhni količini zlata, ki ga na koncu dobimo. In pisalni stroj odšteva v pisani besedi, se pravi, ne šteje številke, ampak piše v besedi število, kar še bolj sugerira na to, da je v ozadju navidezni človek, ki to odšteva, in vsakokrat, ko se stroj zmoti, napiše, spet sem se zmotil, in šteje od začetka, se pravi, on nikoli ne bo prišel do svojega cilja. Mislim, da je sodobni človek ujet v svoje delo in da dostikrat že ne vemo več pravzaprav, kaj je naš cilj. Velikokrat se ne sprašujemo niti o tem, kako so stvari narejene, kako pridejo do nas, kdo jih je izdelal, kakšni materiali so uporabljeni. Mi samo kupimo nekaj in potem to imamo, in ko se tega naveličamo, to odvržemo.